I to dobila u pomoć na mene. Nisam uopšte razmišljao o tome Šta se može desiti? Ja, čovjek koji pomoći. Hvala Bogu da te je. Hvala Bogu. Izašlo se sve kako treba, nažalost je ostalo posljedica toga. Rekao, malo prije da je to imalo svrhu svog života, svega da to ulica sve što će dobiti. Pa, hvala Bogu, ima razlog. Je, ima razlog. Nema veze ovako, to sam ovako. Tek hvala u svakom slučaju. Samo drugo da kažem. Ismete, gdje ste vi pošli taj dan? Možete li se sjetiti, Kako da pa ne ćete onda vidjeti gdje ste vi pošli? Ja to znam vrlo dobro, jer radio sam u Goli Dini, pošto su kod nas bili novinari svi smješteni, trebalo je te novinare nahraniti, trebalo prijavci, to bilo sve i moje kolekcije koje ja sam radio kao vozač i ja sam ih vozio u SDK-u i u banku i onda sam ih vraćao i poravku na Marim dvoru. Vidio sam tog čovjeka mi dovezi, evo, prijatelja sadašnji, buduće, i zove u pomoć. I bez razmišljanja sam mi reći da ostavio auto i ova slika tad nastala. I ja nisam znao za ovu sliku, možda negdje prije 6-7 godina sam prvi put vidio ovu sliku. Moja djeca su mi našla negdje, ne znam preko koga, i pokazali su mi sliku. I onda me drago mi što je bila ta slika što ima i što sam čovjeka i kad sam se saznao da sam je spasio, sve to. I drago mi Bogam što sam vidio kako sam bio nekad. Da nisam uvijek ovako bio svijet stvari. Tako da sam tu se u tom momentu našao da pomogu čovjeku. Vi džavate taj dan gdje ste pošli, kako se desilo? Pošao u Razovo na kontrolu. Ja sam bio malo prije toga ranije. Trebao zadnji nalaz iz Razova, završim bolovanje, da se vratim po jedin. Snajper. Izašao iz auta. Naciste snajper na povozio. Za minutu, 2, 10, ne znam koliko sam ležao na cesti, čovjek je došao. Uvukao me u auto. Preuzeli, ne znam kome preuzeli, ubacili na Razovo. Malo preveli u vojnu bolnicu. Sjećam se da sam došao u urgentni centar, šta je već. Vidio sam Nakaša priprema rukavice, od tada budi svaki put. Doktora Bulahuna, pošto Da. Ja on je sad radio, bio je baš Ja sam ležao 7 mjeseci, ono je stvarno. ljudima. I ljudima, i što su ga poštovali i sestre, i pacijenti. I vi ste ostali invalid. Otud sam imao. Odakle sad da se javi želja da se vidite, da Ja ste sam imao- 25 godina? Ja sam imao želju, ne znam prije koliko, ne znam sad ne mogu se tačno sjetiti, za 5, možda 6, možda 7 godina, kad sam vidio ovu sliku, pokušao naći čovjeka, nisam znao ni ime ni prezime. Pa preko ovako poznanika, da li ga neko poznaje, da li, pa i u policiji. Šta ćeš u policiji kad ne znaš ime ni prezime, ni gdje živi. I nisam uspio, eto do juče. I juče gledam nešto, gledam u tu sliku i kažem čerke, daj mi ovo Boga ti objavi, da vidim mogu li naći čovjeka. Juče. Čerka kaže da. Eto. I drago mi je normalno. Samo što nisam se umao ispavao. Ili zvoni telefon ili poruke, ili 2 puta mogu te punio skroz. Piši, odgovaraj. Ima preko 1000 komentara. Svete, jeste li razmišljali vi o Dževadu poslije tog momenta kada ste ga spasili? Vi ste se morali vratiti odmah otići na posao, jel tako? Čim je njega preuzelo medicinsko osoblje. Jeste li razmišljali, jeste li se pitali da li je preživio, jeste li pokušavali nekako doći? Jesam, uvijek sam se pitao tu, ali imao sam neku informaciju, ne znam šta je da je čovjek preživio. Tu sam samo tu, pa ni kako se zove, ni ko je, ni šta je, nisam znao. Do jučer. Koje čovjeka nisam vidio. Ni tad ga ja nisam vidio kako treba. Ja dok nisam vidio sliku, nisam vidio kome spasiti. Jer nisam ga mogao vidjeti, kad sam njega sam doleđao. Ja slijeđam. Kao na slici koga do Austara, sreća pa ima drugi izgled. Da se ne može ponovo nacistu izlaziti.
znali ste da je taj dio pod vatrom, evo gospodin je ranjen tu. Vi ste samo onako istrčali i niste uopće razmišljali da se i vama može izgledati. Rekao sam vam ove moje dvije prijateljice, Goca i Marina, su na mene galamile da ja ne izlazim, pogodit će mene. Međutim, ja nisam uopšte momentu nije mi bilo kodla u to prostora. Znači, nešto su to je trebalo tako odgovoriti do vas. To zaista svjedoči o nekoj veličini ljudske duše. Imamo mi toga danas. Šta mislite danas, da li bi to uradio neko? Ima ljudi, normalna stvar da ima, svakakvi ljudi ima, ali bilo bi sigurno ovaki da situacija da se dogodi da bi neko priletio bez dalje. Pa vidite, svjedočite svaki dan nekog spasi od nekog, jel? Od nečega, da. I se znamo uopće da nekako tu mi smo danas... Pa jedino što smo malo pričali preko Facebooka sinoć, na Messenger smo izmijavali poruke, ja ću njel poslati broj telefona i to se zove prvi put sam čovjeka čuo, sad je korisno. Ali sad to nismo imali kad. Ja, ali eto mi ćemo... Koliko da imat ćemo mi vremena, ako ovo da. Ali ja pretpostavljam da ipak ima neka posebna veza između vas. To je nešto, ne može se objasniti riječima. A evo, da vam iskreno kažem, prvi put se vidimo, na prvu pričamo isto ko da se znamo 100 godina. Baš tako. I ipak, kad nekog prvi put vidi da se malo kao... Nego stručavaš za nešto, je. Jel obojice živite u Sarajevu sada, vi ste iz Konjice, vi ste ovdje sada? Živio sam i prije rata u Sarajevu, nego otišao za Bajram kod Puljice. Počeo rat, zablokiralo, nisam mogao nikod i tako sam i ostao. Ja mislim da nisam heroj. Da ovakvih heroja koji sam ja bio, bilo je dosta u Sarajevu. Pogotovo ovih heroja koji su bili na liniji. Znači, ja sam samo se potrefio u tom momentu, na tom mjestu, učinio ono što sam učinio, što mislim da bi svako činio na tom mjestu. Svako normalno. Ko je najviše u tom. Da. Osjeti čovjek nešto. Ja sam imao još situacija takve titove kad je granata pala, potrefio sam se tad i natovario sam, mislim, 5-6 ljudi je bilo u autu, među tim 5-6 ljudi nije jedan čovjek, a mi kad smo ga ubacili, kombi nismo znali, kad smo gore došli do ulicu, je čovjek umri. Tako da, bila normalna reakcija da pomažem ljudima, zato sam bio imao kombi, mogao sam, bio sam u toj prilici da doduše nije moj kombi hotelski. Nebitno, ja imao sam sredstvo da ljude spasiti i hvala Bogu, da sam nekoga je, nekoga svakoga je. I kažem uvijek da sam bio u takvim situacijama da možda sam mogu i nastradati. Ali vjerovatno me taj neko me čuo da spašavam, a da radim to se da. Gledate nekakav filozofija. Ponovo biste isto uradili. Molim? Ponovo biste isto uradili, bez razmišljanja. Zanela, nije lako mi poznatim ličnostima. Pa da ti kažem, nije, vidiš sa mnom neš sad da sjediš. Sad ću ja dobro. Možda da Steku za Begom zovne, možda bi s njom. Sa njom biti sigurno.